Hello guys. Kembali lagi dengan saya Diego Syukubil. Dan hari ini adalah hari ulang tahun adik saya yang ke-11 tahun. Kali ini saya pagi-pagi sudah dibangunin oleh ibu, disuruh ini guys, dikasih nanti katanya kita bungkus isi jajan 1, minuman 1, permen 1, sosis 1 untuk nanti malam ulang tahunnya adik saya. Yuk kita lihat keseruan saya di hari ulang tahun adik saya. Let's go guys. Kali ini ulang tahunnya adik saya yang sibuk ya. Iya. Karena dia lagi perapotan hari ini. Nanti kita jalan-jalan ke kegiatan juga habis ini. Jangan lupa tonton sampai habis. Ini bakalan seru. Baca. Kali ini guys kita nemu pembantu satu. Ya guys. Tahun siapa? Yang keberapa? Semuanya. Under the bright faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you now? Hello guys, kali ini saya akan mengukir buah, membuat ucapan selamat ulang tahun kepada adik saya dengan buah ini. Nanti lihat hasilnya ya, jadi apa. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. So lost, I'm faded. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now?
hari sudah berlangsung acara ulang tahunnya oleh teman-temannya. Dia disiram tepung guys. Dilihat guys. Lihat. Aduh, yang ulang tahun gimana ini? Biasanya jelek, udah jelek, dijelek-jelekin. Ini katanya baru dapat. Happy birthday. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out. Halo guys, kali ini kita akan berangkat beli kue. Karena kuenya kurang, katanya undangnya banyak, dikit. Kita beli kue yang kecil lagi satu yuk. Yuk, Dasmi. Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild. Halo guys, hari ini saya sudah di tempat beli kue. Sekarang kita mau beli kue dulu ya. Kita bisa pilih banyak variasi guys. Yes. Ini kodor banyak varian guys. Ini yang punya satu. I'm letting go, a deeper dive, eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Guys, kita udah dapat kuenya. Sekarang kita let's go pulang.